جبوی گوتوبیجه که بهتر لسر داوین بریاره امریکی کو جوکشانه بو به کم کرنا هزن امریکی جسوریان هدری اسکای و شروع کار سیاسی منال حسکول قلبنا ما مستا منال دنباش دمک بو امریکا تبع جانب بریاره وکشانه و مجول کربوله دما نهادا امریکا و بریار گوهارت بریاره وکشانه گوهارت به بریاره کم کرنا هزن امریکی ده سوریه ده دبن هر چه ناوکی دبی دورده من بستان گو شروعش به بریاره امریکی را چیه؟ رزو سلاف جبوی تماشاوانا گلک سپاس پامستا دستپێکی دەستخوازن بێمە زمان ئەنو قەدەرا ملەتی سووریە بەگشتی بڕاستی کە ئەو جغرافیەت نەقشا سووریە دبێتە جەهەکی گەلک گەلک گرنگ درۆژهڵاتە ناویندا ji ber wê derê berjewendiyê gelek dewleta têda wekam dibêjin li ser wê axê têne zelalkirin yanî îran û Tirkî ji alîkê ve Rusya Amerîka ji alîfe û yekîtiya Ewropa ke berjewendiyê xwe ji tazê tê dimeşêne û ev grupê got hemû ketine ser erdê ji ber vê yekê jî heta weke vê gavê ji 2011 ve nikarin çarekê ji rewşa Sûriyê re bînin û tilav hatin çêne ji ber gelek alî tê dina yanî me dît di Lîbyayê de çawabû me dît di Misrê de çawabû me dît di ام بيجن حتى د تونس ده بريد لي سوري تقريبا منديه كخد اري نقشه خوها جفيدري امريكا سياسه خوي بيشتي مساله افغانستان وعراق ده نامده جولشكرا دين سر عرضي للبدائل دري تموت وحتى وكذي دقي امريكا هي او كسيغو قربن برجوندي ويل سر عرضي مشن جبيرو باوريه بتونيا جبر ويجي دما گود بيجزي خبكشين بج اليه او قصداوي بي انه اليه عسكري و اجدوري دركم لج اليه دي تركي وك دستان او قد دغري دست نادي جبر هكر هات امريكا سوريا جدست خدا يعني روجلات جدف خدا هنگي بالانسا دنيا تيك ديچي بالانسا سياسي ايكونومي دنيا تيك ديچي و اي بيشيش امريكا نجه راحتيه بي و ابنها بريارا داوي گود بيجي ام دخوازن هيزي خدريا تحالفه كدوليفه يعني هف پیمانيه كي بكن جبر جالي كيفا باوريه امريكي بتركان نايش بر بوا نغان انجامي بسبب هالبجارتني رجب طيب اردوغان انها تركي قلنا زلالا جاليه دوفا قصد كقوات سوريا الديمقراطي دانا خويا كرن انه اف هيزانا نصر بخانا جريدان جلك دست دناف دهنا وامريكا باوري بواتنيا و بفي سافيجي كي وقت ملي تماشا كن اف تشتي قول باغوس اف زيدي 20 روجا ده حفتيا دو چارچوا كيلومتر كده اف شري هانال دجي داعش بس حتى هاجي توانا بيا ابو خوجي كي جي قالك فرسينيا وسوريا ديمقراطي قالك كسي داعش سركتي داعش دريا تركيا خلاص كرن او دانا بازدان افجي جهه جو امريكا خوشكايله دميزيني انه اف جروبانا حتى وكفي ساعتين نجه بيرو باورينا نها امريكا دخوازي دريا فرنسا وبريطانيا را خويات كي تخوازن هف بيمانه كي اواكن لي او هف بيمان بخوجي نسها لجبر غوربشا ترامب خوجي ندرحل يدي باشا ما مستا منال هر ايرو روبرت بالادينو بردف كي وزارت درب امريكا غوتكو راغاند هزكا فرارغزان غو متعدده الجنسيات وين افشي بباريزي افشواته دي نايواته كو دست تركيا روسيا رجع اسد ايران جوين افشي بري بێگومان دەوێت لەدەوەکەمە ئانی زمان ژبەر گوت ئەمریکا دخواست ئەمریکا ترساوێ ژێجیمێت تونەیە گۆ کار بێ بکەوێ دەڤەرێت ینی ئەم بێژن دەڤەرا کوردی دەیانجی کێ دەڤەرا ڕۆژهڵاتی چەمێ فەراتێدا چ کوردستان بێ چ ڕۆژهڵات بێ ئەمریکا ترسای ژێجیمێت تونە رێژیم قەت نکارێ نێزیک ببێژی کێ لێ ترس دکودێ دەیە ترس ئەمریکا زانه گو ترکی کاری سر ایش جره چه بکه و دسته و روسا وقتی گو بگنه هفدو جبر وی امریکا برنگ کی تنک نازک المسئله میزنه خوازه حمی آلیا میزنه به حتی داوی ای چاوا باره بردوام بکی لدما ورنه هف پیمانه کی آوا که ج آلیا ام بیجن دولتات عربی دناف دبن وک سعودی و امارات و وک گوته خویا کرن و چه فرانسا و بریتانیا دناف دبن امریکا ج ادي قوتا سیاسی و عسکری يعني هكا نبلش قريبه مادي اي بر لسر بسكنه و بيشغرتيه جيبك دما ابلش كرانا ايرو ام بيجن امدبونك حاضر بونك اتفاقك ناف دولتي لسر شي بي و افيا جوهري جرينجا ويا جو جرك انجامي فينا بين خويا كرن يعني تريادي بيش امريكا تونه ياد ويلش كري خود نسر عادي وابنا زور دما ايرو د سياسه امريكي د جو ترامب كاربي يانجي دفي فرنسا وبريطانيا ودريا دولتي عرب بارا هزك آواکه و امریکا فا سرپرشتی بکیانجی که دناوا و هزی دبی.
باشە مامۆستا منال دوێ چارەنویسە قەسەدەوێ چ بێ ئەگەر هێزەکە فەرارەگە زوێنەوە ناوچەیە بپارێزێ و دەنگۆیە کانگۆ خەڵک دلێوا بۆی چەندێ خۆش بوو و لەشکری ڕۆژی وێ بەگەری ڕۆژاوای کوردستانێت وردە چارەنویسە وژی چیە؟ دەوێت دەرێدا ئەستخوازم پێشی لەسەر قەسەت بێژم قەسەت لە جەمع حتاوەکە vê دقی یەک جارێژ نەبوو یەکوێ باوەریە کە هێزەکە سەربخۆی هێزەکە بووی ناوێ مەزن چارچەوا سووریا دموکراتیدەیە یانی خۆت ڤاڕۆژات بەیزێنێ و بەری نەهاژیکەی بچەندێ جارە دەما گۆ داعش گرتنە و دبن سەها پر ناوا داعشە ئرادا پەروەردا فکرێ ئۆجەلاندا لێبورینێدا ئەو کەسە بەردانش بەر ئەو کەسە بخوا زلامێ ڕێجیمێنە نەداعشن ڕێجیمات ناوا داعش دێ و قەسەت بوارە ئاریکارە نسبەتی پێشمەرگی ڕۆژ بیر و باوەریێمدا پێشمەرگی ڕۆژ چێ نابێ بە چی شێوەیی مابێ داکەوێ سەر عاردێ هەکەر نەڤهاتنەکە خویایی و زەلال و دروست نەبێ و کارێ پێشمەرگی ڕۆژ پاراستنە دەڤەرە کوردی بێ نەهەرێ سەحرای عەرەبا و دوێ دێدا ببێ گەفەکە سەهەل ji بۆی ڤا گروپێ دیترکێ چێ نابێ کەسێ پێشمەرگە ئیرۆ ڕۆژ داکەوێ گۆنە برەنگێکی زەلال و خویایی بێ هەکەر کێشە بیرەنگیژی بمێنێ ساڵێک و دۆ و سێژیکێ حتا کۆنتراتە یعنی ئەم بێژ لەڤاتنەک زەلال نەبێ تشتێکی خویایی و دیار نەبێ پێشمەرگەی ڕۆژ نەی خویاکردن لە کی دەرێ ئێ پارێزێ چێ نابێ پیا بێ بکەوێ وێ گەمارا و ئیرۆ هەیە باشە مامۆستا مەنال هەڵوێستا تورکیا و ڕشت بۆ لەسەر بڕێوەبرنە ناوچەیە یا ناوچەیە ئارام بێگومان لە ڕۆژهەڵاتە چەمێ فەراتێ ئەبریارە ئەمریکی وەکە تەدا خویاکردن و ڕێگریکردنە لە دەرباسکردنە تورکیا دەرباسبوونە تورکیا وردە هەڵوێستا تورکیا وێ چ بێ ترکی نەدرەوشەکە گەلێکی ڕەحەت دەیە وەختێم لێ مەیزێنن یانی گهاتە دەرەجەکی ئەردۆگان تیشتە دەستی دەنەما دیعایەتی خۆی انتیخابی دەر کە ڤیدیا خۆی داویدە دبێژێ دەبێ ئەس هەندروێت تارێدەوە کە دەماگۆ ئەبوبەکر و پێخەمبەر دمغارێ دەچاوە گۆ ئەو کەڤنا پیرێ لەسەر چێ بزات ڕەحماندن یعنی ئەفنا نەگوتنێ مێژیە سیاسی وانە تورکی ناوا خۆدە پر خراپە ئەردۆگان درەوشەکە نەگەلێکی زەلال دەیە ئەردۆگان نها دخوازێ پشتی گو ئەوی بخۆ 2014 دە پەرلەمان دەگوتیە بەگەرنە وەسائقی دەولەتە عسمانی بێ کو دەڤەر کوردستان و کو دەر کوردستان و کوردستان هەیە ئیرۆ ڕۆژ هاتیە ژ ملەترت بێژێ ژ ملەتێ خۆرە کەسێ ڕاسیست بێ خۆزە کەسێ فاشیستی خۆرە دەبێژێ کوردستان لەبەرتونەیە کەسێ گۆ بخوازێ کوردستانی بکەرێ بەرهەرێ کوردستانە باشوور لێ دەرێ کوردستانە ئەوانە ئفلاسێک سیاسی تێ ژ خرابینەکە ناوا خۆدێ خوازێ ژ ئالیە دیڤەژیکێ مەهە پەیانجە هەپەژی رازی بکێ و باوەریێم دە ئەردۆگان ئێدوێ سیاسەتێ داویا خۆیەنە ئێبسەر نەکەوێ ئەردۆگان هەکەر بێ و لەسەرێ خۆسوار بێ ئەم بێژن سیاسەتێدا ئێ ڕەوش جێرە نەگەلێکی باش بێ باشترین ئەو بوو قبول بکێ دەڤەرا ئارام دەڤەرا گۆ ئیرۆ ئەم بێژن ئەو سینۆرا پێشمەرگە تێ دەبا پێشمەرگە هاتوانە پاراستن و بدەستێ ئەمریکیە و تورک بەرە داوا گەرانتیە سینۆری خۆکردبانە لێ بدی شێوەی تورکێت خسارێ دەبێت تورک نکارێت هەمبەرێ بەرژەوەندی ئەمریکا بسەکنێ حتا داوی باشە مامۆستا مەنال جێمە سەر هەڵوێستا رووسیا دەماک و راپۆرت ئەمەدە ژیهات ئەمریکا داخواز ژە رووسیاکرد و گەرانتیاوە چەندە بدێ ناوچەیەن کوردستانی یان ڕۆژاوای کوردستانê nebne قوربانیان گو nebne li pêşiya rejêma Esed pêşayerî şîwî nebne vekirî û rejêma Esed bi kêfa xwe go weke ku ew dixwaze êrişan encam bide ji ber Rûsya ev gerantî red kir û neda Amerîka ji ber divê derê de dizanê Rûs di siyaseta xwe de li ser erda Sûriyê gelek giftûgoya Amerîkaya re dikin yanî him rewşa xwe berjewendiyê xwe Behrê de hem di Sûriyê de hem têkiliyê hilfê NATO de hem hilfê Wars û sînorê xwe ser Ukrayna de Rûs dixwaze gelek lêstika tevlû hevdû bike lê dema got Rûs xwe jî destpêkê de em bêjin heta heddekî pozitif bû ji aliyê Kurdava bes piştî bahweriyê wê jî kê em bêjin دەستێ vê grupa got ewa gotam rewşa Kurdî dimeşêrin hata şikandin baweriyê Rûsa bi şikest Rûsa helwesta xwe bi rastî jî kê hinekî paş de guhert mesela Kurdî paş de daye lê ez bawerim ê Rûs heta dawî nedijî vê got di destûrê Sûriyê de rewşa Kurdî zelal û diyar bê Amerîkî ji divê derê heta weke niha Trump weke malî ziman ji ber got rewşayî ne gelekî baş e naxwaze sar bikir vê nakokiyê mezin da yani dixwazî ji Rûsa re bidê xuyakirin û em û hevdû re em ê berjewendiya meşêlin divê destê Îranê vir de nebe divê sînorê İsraîl parastî bê û divê devera nebê cênakiyê mezin da باشە مامۆستا مەنال te destpêka gotina xwe de te got ku li Baxoz di çerçeveyek kîlometrê de ev çend rojeka şer têkirin dixwazim amaje bi mijarekê bikim pêde dema qesede dema ku
چەکدارن داعشەیەک و دەستێوان بە خوینێ سۆر بووە و خوینە کوردان کۆمکوژی لە دژی کوردان ئەنجام دەنا و سەربەست دبەردە و دەهەمان دەمێدا وڵات پارێز کورد پەروەرن ڕۆژاوای کوردستانی دەزیندانن خۆدا دەهێلێ هەردووە جنێت سەید مەجید ڕەڤاندنە و لێدانە و لەسەر سنوورێ هەرێما کوردستانê ئاوێتنە پێدە divê rewşa hestiyar de divê qunaxa hestiyar de ji ber çê van ango siyasetê bi rêve dibe çekdarin weka Daişê ku destê wan bi xwînê sor bûye çawa têne berdan Ez bawerim ev nameka pir zelal û diyariye ji milletê Kurd bi giştî re ev name pir zelal û diyariye ji wa kesê rewşenbîr nivîskar ew ê got dibêjin divê gerekî krêziya mala Kurd û yekîtiya mala Kurdan pê bakin peyê dêjwar e pêşkere dibêje divê tiştekê krêziya mala Kurd tune ye lefatina mala Kurd tune ye saladarîke me heye saladariya me û ew proja di destên de têkbûna yek krêziya mala Kurd e têkbûna projeya Kurdiya êgo ji we qebûl bike qebûl neke êgo qebûl neke jî kêvaye sînor li pêşiya wana min bi xwe postekê de nivîsan bo xuyaya تدید کرد سرهشک ج فکر و رمانه خو ناوگری لی حتی به داعش کاری به استفادهش فلسفه او جلان بکه لی جنت او کسی گو دو آفت نصر چکه خویا او نتخص گوش فکر و رمانه خو وگری بیرو باوری فلسفه او جلان بینش بروی که جی کریل پیشاونه ما حتی آفت ندر ویسینور براستی جهم خابنیا ایرو روش بویس هنا و ای روش درجی که کفن گو دستی قصد ده و دستی پی ده بیچ خاص انسانی داعش هاتنا رواندن چی گهانه عراقی چی گهانه ترکی و لهمبره پرابه لهمبره لفات درما رژیم دبی و او کسی گو مگودجی اجبر اف گروپانا بهدوره کار دکن لی تبیجی پی ده وکوا آنی زمان کسی خویلمش قاتل کسی گو ایرو کچه کرد ازیدی ده دسته وادنه کچه گو ایرو کسی کوبانی ده دسته وادنه کسی گو ایرو هزار کرده ده دسته واد رواندیا برای بهدو گهرت بانه ها که مسئله کردی بو لی خویای ملت کرد از نابی بگشتی کسی جه نخوازه شعر بی نخوازه راستی برچاوی خو بینه نخوازه بینه بیچاوا پیده و قندیل بوتا کاتاستروفه که لسری هر چهار پرچه ملت دولت پرچات کردستان دا گو ایرو گهای حد کی بزلالی لبیش چاوی میدیا و تلویزیونی داعش دبرده دبن سها ناوی پرورده دا لی ایسان کرد زندان دا و کچه کرد دسته داعش دنا بکیمایی و الهمبری هفنا دینی اف سیاست زلال برانو سیاست که خویایا تو در بالافاتن به ویرنگی چه نابه و تو در ملت کرد گوشیار نبه و ویرخسن ناس نکی و ارمنجی و نبینه بیچاوا کردستان باکر افلاس کرن جمعی افلاس کنن گوجوابه هر چهار پارچه کردستانی جی افلاس کرن اف راستیه کم نکاشه باستن باشا مامۆستا منال پرسك هەیە وردا هەپەیمانیان ناو دەوڵەتی لە دژی داعشێ بێ سەرپەرشتی ئەمریکا و شەڕێ داعشێ دەکێ ئەوەیە هەڵوێستاوێ چ بیانگەوێ چ کاربەدانی لە هەمبەر پێدە بکێ کوچەکدارن داعشێ شەڕێوان دکن یەک و مەبەستە ئەمریکا و هەپەیمانی ناودەوڵەتی یا سەرەکە ژنابرنا یەکجاریە داعشەیە وان چەکداران سەربەست بەردێ هەڵوێست و کاربەدان ئەوان لە دژی پێدەوێ چ بێ دفير ده مخابن تشتن جهان السياسة يا زلالة يا جو أم دبيجن مثلا أمريكا لديجي داعش يا جي كي فلان كاس لديجي فلان كاس اللي سياسة استخباراتي دبن دجي كي يا هري زحمتها يعني ده آلية كي ده وقتها جو قصد إيروتيس كسي داعش دجهني تركيا دجهني عراقي ومحمود زانن جو طيارة أمريكي الأزمان أنا رادارات وهنا حميد تشتي دبين راستية دبينن شما شافي خوجي دقرن شما دينا كن برجون ديوات كودي دنا يعني حتى هاتا بلاف كرن دبيجن دبي بلكي أمريكية خوجي كي جنا أبو بكر البغدادي وزاروكي وي وبيست كس ج قيادات داعش جنيوا وحموجي كي خلاص كرب قابن ام دفيدي دبراستي دفيدي هنا كي ميجي استخباراتي وسياساتي تربي جبدو درنا اخر ليه هالوستا امريكي داويد جبرغو اف جروبي جو ايرو افاد من هكا حتى بدستي بيج بوقت تجربه افغانستان وقت جو قاعده ابو اسمه بلال سري امريكا واوروبا جبوي في شهر سريه مجبور بين داويدا وامريكا خوشك زاني جو قصد وبايا ديجي كي جروبك جروبي ريجيمنا وكا حزب الله وكا حشدا شعبي ليه هيد الدستي ويدك بديل نجبر فيجي ايرو مايك بامبيو وقتي قد بيجي فرنسيا وبريطانيا رقمي هاي فيبانا كي عافاكن دفي لشكرك يجي باوريه بيت عافاكرن جو باوريه بيبين وبرجونديو باريزي بيشتا گەلەک سپاس ji بۆی شرۆڤەکاری سیاسی مەنال حیزکۆ کۆدریا سکایب لەگەڵ من بۆ گەلەک سپاس مامۆستا